Pozdrav svima, ja sam Vejin Predrag, profesionalni rukometaš, trenutno igram u Izraelu i rado prihvatam poziv reprezentativca Srbije i golmana Vesprema Vladimira Cupare da budem deo akcije Vežbajmo zajedno, koju su inicirali nastavnici fizičkog vaspitanja osnovne škole Sveti Sava iz Kikinde. I pokušat ću ukratko da vam pokažem kako ja to aktiviram telo u izolaciji, a pritom da ne potrošim više od pola sata. Nakon osnovnih vežbi razgibavanja i zagrevanja tela krećem sa takozvanom vežbom koja se zove plank ili izdržaj i radim ih od minut do dva, par serija. Sada naravno ne mogu da odradim to u ovom videu, ali ću vam pokažem ukratko koju vrstu planka radim. Počinjem sa ovom osnovnom gde se bukvalno aktivira celo telo, i leđa, i trbušnjaci, i noge. Zatim krećem bočno jedna strana, isto minut, dva, tri, koliko može. Zatim druga strana. Nakon toga opet se vratim u početni položaj i dižem neizmenično, ali u isto vreme ruka, noga dijagonalno. Zadržimo 2-3 sekunde, pa promenimo. Osjetit ćete naravno kako drhti cijelo telo i kako se aktiviraju svi mišići. Nakon toga, ukoliko imate neke rekvizite, kao što ja u ovom slučaju imam gumu, stavite na noge i okrenete se bočno. Podižete jednu nogu, telo ispravno. Ukoliko nemate gumu, može i bez gume, naravno. Opterećenje je manje. Od 15 do 20 puta, u zavisnosti da li imate gumu ili ne. Ova vežba je izuzetno važna u vidu prevencije od bilo kakvih mogućnosti povreda za nas profesionalne sportiste koji se bavimo sportovima u kojima ima mnogo promene pravca. 15 jedna, 15 druga. Sljedeću vežbu koju ću vam pokažem je jako bitna za ramena i leđa. Isto se radi bez bilo kakvih rekvizita. Podignete blago noge i ruke, u isto vreme držite ih u vazduhu sve vreme dok traje vežba. I polako ruke uz telo, što bliže telu i što sporije, da bi efekat bio što veći. Isto 3 serije od 10 do 15 puta. Disanje je također bitno u ovim serijama. Osjećam već kako me zateže i leđa i rame, što je jako dobro. I otprilike uz još par vežbica proizvoljno koliko kad ubacim u zavisnosti šta sam radio taj dan ili prethodni. To je to, nekoliko serija, kažem ovaj trening ne može da potraje duže od pola sata, a osjetit ćete kako vas zateže cijelo telo i kako ste zadovoljni, odrađeni. Ovom prilikom želeo bih da pozovem Ljubicu Inić, nastavnicu, to jest profesoricu fizičkog vaspitanja i trenera sportske gimnastike, da nam pokaže kako ona vežba u izolaciji i pozivam svu djecu da eto što više vežbaju u izolaciji jer to je zdrav način života i samo sport, naravno školu nikako zapostaviti i to je to. Veliki pozdrav svima, pozdrav!